Bura mama Nyata gi Tonga Mukunji odok ne ogai ma DCP Rigathi Gachagua kowacho ni jatend kweth mapingo sirikal ok onego bed ni becho ne Gachagua nikech en jatelo mani kod ambi malach ei kwethno ahinya te masawa ma Kenya koloso e gweng' ma Githunguri e kinde romo ma nyasi ma sidho e apisi manyien jalup ruoth. Mukunji nowacho ni chayo Gachagua e yor siasa bende biro ketho teko mar kweth mapingo sirikal e temo kawo telo e yiero mabiro. The opposition would be very weak. Kwa sababu hakuna mtu ako na bidii ya kufukuza Kasongo kuliko Rigiji. Hiyo ni uongo ama ni ukweli? Lakini wewe huwezi kaa useme unataka keki. Unataka kuitwa mkubwa. Unataka kuitwa principal. Pia wewe tokea jitume kama wengine, si ndio? Kuna wengine hata mkutano kama hii hawajaifanya. Lakini wanasema sisi ni bazuu. Sisi ni bazuu. Kila mtu angangane upande yake. Matiang'i ashike kule Kisii aweke kwa mfuko. Sifuna ameendelea kushika kule Western, aendelee kushika. Kalonzo Musyoka ashike Ukambani vizuri. Naye Rigiji amekamata mlima ama hajakamata? Wanasema Rigiji amekamata mlima. Sasa wengine wote